رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, alhamdulillah, yang naisap kita niyo waktu na ito ini, ngayon waktu puas maghrib, at yari na yung guru mulia, min mihil ka ito patumtum na waktu ini, insyaAllah ta'ala, sina ako magpalugay, tukbal ko na siya kakot kanyang katan, mayroon na rin din si Mukti Kalasahan, si Zamboanga City, mayroon na rin din Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman, falyatfaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bini'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Man kana yuridul 'izzata lillah Man kana yuridul 'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum ajabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari ini na sadya inabutan sin suara ini. Ada punin ayat ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat hikahang po in ayat nasabut hasuratu Fatir. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyabaitaan sin Allah ta'ala inummat hinapusan, hanabi kahinapusan, iban rasul kahinapusan. Unin pabaita sin Allah ta'ala kanilayan, in aun manusia nagdaawa, bang daawa kaya wa di nga pikilan. Bang daawa kaya wa di nga paglugatan, kaya wa di nga pag-isun-isunan.
In Allahu Ta'ala nagparasya Nabi Iban Rasul aula-aula kanabihan nakauna Iban sing kanabihan karasulan haulihan amuna injunjungan taniw alaihi salatu wassalam bat supaya manusia mabutuk in pangatayan nila mangarap patuhan supaya mabutukin suara nila maghilala ungan pakabayaan sin Tuhan supaya mabutok impito ang gauta baran nila magtaayon magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, taingukan tanim palman sin Allah ta'ala riha ayat ini. Man kana yuridul ijjah falillahil izzatu jami'a. Parman si mahasut si mahatinggi siu-siu saja dan kani umabaya. Sin kamulyahan dengan Tuhan, sin katinggihan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dunia sambil paadlaw akhirat, na parman sin Allah Ta'ala in makapagbaya dayan in tagdapurahayan amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun dun hay siya manusia misan pakanabihan iban karasulan bang bukun anugharaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdaawain Yahudi wan Nasara, yaon kanila yung kamulyahan, yaon kanila yung katinggihan, sin di nila na agaruning kitab Taurat, di nila na agaruning kitab Injil. Na piyabaitaan sin Allah Ta'ala in ummatin, bang sila mabaya sing kamulyahan, katinggihan, kabasaran dengan Allah Ta'ala. Biddarain di hahulaan dunya iwan haulahan adlaw akhirat na ingatun nila ing kamulyahan yan wala doon hay siu-siu manusia. Malainkan subay pangayoon si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal da siya. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo kamulyahan. Bukunhan tara na tuiwan tao, sabab naggulang na yung tao, siya nusog marayaw. Imalingkat gulalan sinallahu ta'ala haipun niya. Bukun gulalan sin tao pa tao. Bukun maggulal in tao patuhan sa gawa, gulalun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan kita niyo hamasa na ini mga anak ka po. Di hapalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ijjatu wal-qudratu wal-man'atu lillahi subhanahu wa ta'ala. La li ghairihi min al-bashar. Wala doon hay siu-siu manusia. Misampay singgulalan niya, malaingkan in kamulyahan yan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahisiw rin karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In karihilan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pini sadya. Amura im mga bariman usog iwan bariman babae. Ampay mga sila upar na sa nila na pangayoon kabarhala nila. Sa nila na pangayoon ay tikad nila. Ampay bariman usog iwan bariman babae, kauhaan tagupat ka dyan, pangayoon nila
pamahasud si Maha Tinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mga kuparin pangayo nila, siabot sin mahasud si Maha Tinggi, papaayaran ka to tanim pagdunya tanim. Sababin sila ini manghilo. Manghilo biya sin syaitan iblis. Sababubos ng beta ka to tanim sin Allahu Ta'ala. Larakon. Inhinang nato si mga Yahudi wan Nasara. Dahil nga sababian kauhan, tagupat ka dyan, di sila laulon, biya syaitan. Damit kianim bariman, di sila isab laulon, mga yuk patuhan. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'mini. Na, pabilay manusia di makakadto pakabayaan sin Tuhan, nakita na tunay ng palangay si manusia. Paman sin Allah Ta'ala, wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum ijja. In Yahudi wan Nasara, himinang sila patuhanan dugay. Nayan ba?
Kalimat lupa. Ingat bukan itu. Tahu saya makna takbir sambil sholat. Alasan baik dengan satu cara tahu bahwa Allah palmu angkat saya palmu di ini lawak sani manusia atau kita
marami wala ini ating kabayaan. Ako nga ito mga tuwa. Sila ang sinakang. Saan amuat kong sila ada martay rin tayo. Dapat tulong pa katu alillah alladhi la sila akal manipu akayun nilay mani kanwa inu alam saat lagi kapalina sa kapalitu dan asarab ni lalu pamak malibig tamat dari dari bilang
Daray ang may tawak na ang mantik ang wasihat kasutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasihat niya amang taumak sa Tuhan. Puno yan mga anak at nagdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yay tak daingkan Abi Hurairah sanawatun ada lumatulong niya ano siya kiluakan na mayroon na bukal bimatong puno yan ito. Kan kakitaan din na sila umat. Sabi na yung setan di pa. Tangiunin at kayo. Kumagang sumudin. Kalabayan sino. Ayan. Magtipo na sa dyan manusia. Mag-atkal na dyan manusia. Hindi ka manipo. Hindi ka mangakal. Ang muray mga silakya. Yaun kanila inidya. Lillahi al-idjat wa li rasulih al-ilmu. Ano? Dari nakita niyo. Magtipo na sa Gemano. Mag-atkal na. Patahuna. Kung nagpusin pag-akal nila, nagtituki, kahararan, kahararan nila, sabi ayaw nila umanganak. Kaya sabab yanin ba? Para sila ni dia nanti aduh diba sababin makuasay ipon yak kalan niya barang niya kaya ukan niya barang niya kaya dia dunya sam yusaddiqu fiha al-kain pagkahararan na sabda satu tutug sinyamudi wan nasar abang manin sila dan pagkaharap cinta putih Yahud
nagkakakarang hibli, alinding ako. Ay siya ko mo. Yan kutuhanan. Kasi wala na siya. Wala na siya. Kakanta. Sinamro. Ang Tuhan na ba? Pinsala sila hika. Pinsala sila. Fir'aunaw. Nagbulal to. Karun nagbulal na. Na ko na biyahe. Ipon nila yung barang nila. Marawa, ulong sinallahu ta'ala. Yawag sila. Yawag sila ibang sindihaw. Ya ibadi. Ya kau'ib. La taqnutu min rahmatillah. Ay mungugtu ay rahmatillah. Ya nahanin lagu sindu kamu. Ako tika kau magbalik sa kabayaan ko, papasun ko kayo. Sabihin may wala na ako. Wala na mungmungin po. Wala. Sinambagin po. Kakawain niya ito. Ya iba. Ya kau'ib. Nagdusa kau ini, pag-umus na ngayon kau kako, kampunan unta kau. Indusa mo biyakin langit, iwan lupay luwag, pala ubali, ako magpapalala. Ya nahanin lagi. Wala na sila piya mo. Yanunod niya. Warahmati wasi'at kulla shay. Ar-rahimuna yarhamuhum. Inna nga sila, nagkasila sa. Yakad nila yung pagkasila sa kabayaan sintuhan, kalasahan sila sa. Irhamu man fil ard. Pagkasila sa kamu, aming kami rehukin. Magsusun na kamu yan, bang kamu rin magkasila sa. Sababing karihilan, sintuhan, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Amo na in nagkakasila sa kabayaan. In nagkasila sa kabayaan nila, mabugto. In nagbakaya kabayaan nila, mabugto. Ano man, mga tuwan. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mga anak ka. Magkakunahan kita ni Uri, mabugtoy na tayo natin patuloy. Magkakunahan kita ni Uri, mabugtoy, suara na to patuhan. Kaya nga sa babda. Babda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan. Inibisara niya sadya pamaraya. Bang, wairun na ikabisara niya pamarayaw, inhundong niya, sali. Magsali iwan simbisara niya para pamarayaw. Ano yan mga tuwan? May tayag to. Hilatuhum billahi kawiya. Kahal na inpalsugpatan nila patuhan makusug. Bukun kumawa kabantuan patao. Pintao, bang kau kumawa kabantuan kaya, bang tukun niya na mo ng barang.
Ya sinaddat si Namrud. Ya pangadatan ni Fir'aun. Hari kasya maman tung katauan tugun nga namon ng barang. Inbar iman utuh, kiwan bar iman babae. Tujak. Ay niyo pagbaikaan dayaw ni. Aun da pirarasin Tuhan magbaika si dayaw ni. Kaya ay makaingat. Ampay ka mo, ada kala marayaw biyaon. Pagbalik ko naman. Hinggindua atang. Allah subhanahu. Ya hinggindua. Ya ngayon, Nabi Sa'id radhiyallahu anhu. Kala ya Rasulullah. Awsi. Ya Rasulullah. Lihat. Wasihat kan ya. Wa'mal salihah. Jika wasihat tukaimu hinang saja. Amin hinang marayaw mag-direct pa Tuhan. Iwan hinang marayaw rahon si malaika. Naasuwa ko ng barat mo. Kung hinang mo nag-direct pa Tuhan. Ada kala hinang mo nag-direct pa Tuhan. Hinang mangi. Asra. Mawis kay ngakatan mawis kay ninang man. Ka labi inbis kay hinang maraya. Wa malsa. Sinan kau sininang marayaw kabayaan sin Tuhan. Masigla in karayawan ni. Ikarwa. Wadud kami. Ay mo kalupangin pagbaita mo mo kandidato pakamata. Kung kandidato magulit kandidato pagkabait kandidatin kauma pamahalayat atau kandidato karawa ini kay taimbaran mo anytime kung adlaw ka ang mabihatin dagmo sila to kabil palsugpatan at apabila mahugot yung palsugpatan mo sa Tuhan balillahil izzatu kami kalda kamulyahan pendeta sinabi ato taniyo kabaita nila ingi sin masarumatong kato taniyo panasat sinahu di panasat sin kaitan pagdahararan na sin taon-taon wayo kajibu piya sabi ipanghimuting nila intaw kasi ay pa siya nagulal na yung ulal na siya amin ulal na siya sin may taman yan siya tao marayaw na baniskat na yung amin tao mang asa natin apila ko mo ng panasat sin
bangsa Yahudi wan Nasara, ang pari sila ni umundo. Hingga walan tardaan kan. Tattabi millatahum. Ini kalupa. Kauhan kadupat saja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nabiyak na hanunod. Akalo, dari nakita nyo matatahan. Beda mahal. Makalamu, akalo, yasin. Habang di makatuwa mo ini, kasi initiat tindak mo. Jadi ini, unik mga saan, iyakap tanganin, kay mat. Pansubay na ito, pakusukunin pasungkatan na papartahin parima. Iban, subay na ito, pansungkatan na ito. Ganun para sila na ang mag katutaniw ing kamulyahan ing katinggihan hakabuhi nato marata nato maranato padlaw kana natubtob na rin to mura-murahan uuhon na to impito ang gawta baran na to uuhon na to ing kabuhi na to uuhon na to ing nyawalihan na to papagtayak kupon na to paakaroon hakabayaan sintuhan biya simpangagad sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin tiugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay amuini in singuran sin ummat haulihan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.